رادیو رباز اف ام گهدار و شوپینر می هجا لهر دری روش باش از علی عمرم از گرک نو جنوچه اجبار پیشکش بکم دست بکی ده فرمو گرنتری سنوچه لی آلمانیا ایری خصنا لی بورین ناف دولتی امنستی دی چالاکیه کش بو رواندی و گرتین سوری دی زندان رژیم اسد و پیده دل دار بخا یکیتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا دوه لهولی سالوگرا پنجمینی اساس کرنا خواه با آهنگ که لهولی وجاندن هزن اولهیا رژیم سوریه هجمارک سیویل گرتن جبرکو پیوندیل گل خزم و خودین خواهین لباکوری سوریه دکرن روش باش لباجار هاکنی آلمانیا ایری خصنا لی بورینا ناف دولتی امنستی دی چالاکیه کش بو رواندی و گرتین سوری دی زندان رژیم اسد و پیده دلدار بخا تدا دی وینین همی گرتیان دنا واندا وینین هر دو سرکردین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بهزاد دورسان و عبدالرحمن آپو همی کادرو سرکردو آلیگرین انجمن اجتماعی کرد سوریه ین گرتیو بنچافکری دی پیشنگه کدا لسر پاسار خصنا لی بورینا ناف دولتی دی ورن دالقاندن ل ناوا باجر و به بجداریه که جماوری جوالاتین آلمان برپرس مافدار چالکوانین در رخصتن ماف مروفی کاردکن هروها به بجداریه ولاتین سوریه نشتجی آلمانیا دیورن پیشکش کردن شپال ابراهیم چالکوان کرد و برپرس اوفیسا سوریه رخصتناری بورینا ناف دولتی امنستی کو بخوان نشتجی آلمانیا لسر و پلا خویا تایبت فیسبوک راگهاند کوری خصنالی بورینا ناف دولتی امنستی دی چالاکیه کی جبور واندی و گرتین سورید زندان رژیم اسد و پیده ده لی جاده البر فیلدر یا لقادا باجر هاکن یا آلمانیای دمجمیر نه سبه تا شش ایواری روژا شمیا 15 مه دل دار بخا ائتلاف اجتماعی اپوزیسیون سوریه ایریشا رژیم ایرانی سر بنگین هر دو پارتیان رجلاتی کردستان لکوی یا هرما کردستان شهید کرنا هجمارک سرکرده و کادرین وان سرباریل سیدار خصنا ولاتین سیویل ایرانی به تندی شرمزار کرد کودگو دوی او رژیم سینورک جیروری داین ائتلاف اجتماعی اپوزیسیون سوریه ایریشا رژیم ایرانی سر بنگین هر دو پارتیان دموکراتا کردستان ایران حدکه پارتیا دموکراتا کردستان حدک شهید بونا هجمارک سرکرده و کادروین وان سرباریل سیدار خصنا ولاتین ایرانی سیویل به تندی شرمزار کرد هشیاری درباره وان سیاستن به برپرسایتی دا گوت کو رژیم ایرانی بری هرمی بگشتی دا کارا سادکی مدوی او رژیم سینورک جیروره داین لدا خویانیه که دا ائتلاف اجتماعی اپوزیسیون سوریه تکس کرد که او دیجیل سیدار خصنا ولاتین ایرانی سیویل و چالکوانین اشتی خوازه که دا خوازه ماف و آزادیا خود کن اجعالی رژیم ایرانی و به طیبت ایریشاویل سر بنگهن هر دو پارتین دموکراتا کردستان ایران حدکه پارتیا دموکراتا کردستان حدک شهید کرنا هجمارک سرکرده و کادروین وان به تندی شرمزار کرد ائتلافی دا خویانیه خود سربار کرد اف ایریشن رژیم ایرانی کول سر بنگهن دجاتیا ملتین دفری دناو واندا ملتین ایرانی و بیکاتین و آوا کرنه کو بکریارین خواه تروری بریک خستن و بکاتینه دا کو سوده جبگره آزادی بن پیدکه دجبرین خوشی ترور دکه دا کو د سلاداریا خوده بردوام باو خیر و سامان ایرانی تنه جخوا و برجواندین خواه ین تایبت را بکاربینه لداویا دا خویانیا خوده ائتلاف اجتماعی اپوزیسیون سوریه هشیاریا خو درباره سیاستن به برپرسایتی کو رژیم ایرانی بکارتینه دا و گوت کو رژیم ایرانی بری هرمی بگشتی لدا کارا ساتکی تکسکر کو دوی او رژیم سینورک جیره ورداین بریارن لهنگ و گاو نبرک خستن کری لسر ورن انجام دان دا کو مزنتر نبه و گاوین پیویست ورن آویتن دا کو دوری و ملتین ایرانی جه کرد عرب بلوش و ازریجی جبلی وانجی ورنه آزاد کرن و مافین وان یه روشنبیری دستوری و مرووی ورنه گارانتی کرن. یکیتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا دوه لهولیری سالوگرا پنجمینی اساس کرنا خواه با آهنگه که لهولیری وجاند. به آمده بونکه برفرهج روشنبیر سیاستمدار فرماندهین پشمرگین روج نونرین یکیتیا لاوانی هرما کردستانی و برپرسین حکومی اندام و سرکردایتیا یکیتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا دوه لهولیری سالوگرا پنجمینی اساس کرنا خواه بخلات کرنا نزیکی 30 جوان و خواندوان کردستان سوریه
جê xwedanê pileyên yekem û duwem li ser asa zankoyên Herêma Kurdistanê bi ahing û reqsên folklorî li Hewlêrê vejand. Di wê ahingê de du gotar ji aliyê berpirsên her du yekîtiyên lawan û xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava û yên herêmê ve hatin pêşkêşkirin. Stran û reqsên folklorî jî piştî xelat ku bi destê hejmarek kesayetên siyasî û rewşenbîrî pêşmergeyên yên xuyanî ji xwendevanên serkeftî re hatin pêşkêşkirin. Di dawiya ahinga bîranîna salvegera pêncemîn ya sazkirina yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanî ve di dezgeha Arkêj aliyê yekîtiyê ve hat xelatkirin û xelat ji aliyê medyekar Alî Umar karmendê arkê ve hat wergirtin. Herwiha her yek jê hunermend Dîlma Sofî, Xelîl Botanî û Rewan İbrahîm jî ku ahing bistran û dengê xwe yê xweş û zelal xweş û geşkirin hatin xelatkirin. Encumena Ewlehiya Navdewletî civînek awarta derbarê Bakurê Rojavayê Sûriyê li darxist. Hejmarek welatên pêwendîdar bi krîza Sûriyê helwestên xwe diyar kirin. Encumena Ewlehiya ya Navdewletî civînek awarta derbarê Bakurê Rojavayê Sûriyê li darxist û hejmarek welatên pêwendîdar bi krîza Sûriyê helwestên xwe diyar kirin. Şandeya Tirkiye di wê civînê de got ku karîna wan li ser hewandina penaberên Sûriyê nemaye. و نما دکارن پنابر بهتر ین کو ویج ادلبه برون ورگرن و هر پروسه لشکری لادلبه و پیلن پنابری لگل خوبینا و هر پروسه لشکری لادلبه و گفک بالسر اولهیا ترکیه و اوروپا و بانگ لهمو آلیان کر جبور راوستاندنا همو پروسین لشکری و بجهکرنا راوستاندنا شر لادلبه شانده ایران دی جوینا انجمنا اولهیه درباری سوریه جالیه خدا گود کودوی پروسین لشکری لسوریه بداوی بین و ململانی لسوریه دوی به پروسه سیاسی بریا دانستاندنان به بداوی آنین و شر ترور لادلبه دوی زیان نگهینه سیویلان. شاندیا ولات امریکا د انجمنا اولهیه دا نیکی هلی جالیه خدا گود کو اوره نادن ایران کو پیشرو جاملت سوریه براوینا و یا کل ادلبه اشکره کرنگا جه نسر کفتنا آستانا و گوجی کو ولایتین یگرتی گفه دکن لهر آلیکی کو کیماوی بکاربینه. شانده روسیه گوت که هن ولاتین انجومنه هنه دخوازن تفلیهویه کدنا برا ولاتین گرنتور ین آستانا ده بکن و درباری جوینا کول تهران هاتو بول درخستن گوت که او جوین بویا نیشانه گرنگ ده هولین و گراندنا آشتیه جبو سوریه و گرانتیال هفکرنه که دم درش جروشا سوریه را. شانده چینه هولو کارینن ولاتین گرنتور ین آسیتانای جبو دیتنا چارسریه که سیاسی لسوریه بلند نرخاند. شانده سویده جالی خدا گوت که دوی رژیم و هف پیمانین خواه ریزیلین دولتی بگرن و بلند کرنا آست شر راوستینن. شانده هولندای گوت که جناب برنا تروره نه بهانه یج با کشتنا سویلان و خواه پیشاندانین آشتیانه لادلبه دیار دکن که ادلب نتنه جه تروریستانه و گوت که او شوک بونه جه ارمانج کرنا ریخستنا کمین سپیل سوریه و داخواست جروسیه و ایرانه کر که پروسین لشکری لادلبه راوستینن. شاندیا بریتانیا گوت که او لگل سروک ترکیه نه درباری گوتناوی یا که دروژنامه یا وول ستریت ژورنال ده هاتیه و او پشتوانی یا کار ترکیه درباری ادلبه دکن و گوت که رژیم اسد ولات هاجود برف تندو تیجیه و تکزیل سرپیوستی سزدان اسد کر که تاوانین در حق سویلان انجام دانه ده سالین ململانیه ده و گوت جی که پیوسته دم و پشتوانیش با جدا کرنا تروریستان جه سویلان لسوریه بکرن و بحساب قرآنینا کیماوی لسوریه کر لدورین کم کرنا آست شر. هێزن ئەولەهیا رێژەما سووریێ هەژمارێک سیڤیل گرتن ji ber ku pêwendî li gel xizm û xwediyên xwe yên li Bakurê Sûriyê ya jêr kontrola opozisyonê de yên koçberkirî dikirin. Li gorî toreka xwecehî ku kiryarên rejimê li deverên derbederkirî bilge dike, rejim binpêkirinan li ser her kesî ku hewl bide pêwendiyan li gel xizm û xwediyên xwe yên li Bakurê Sûriyê ya jêr kontrola opozisyonê de pêk bîne tîne serbarî lêdan û gotinên dûrî rewiştê. Heman jê derê serbar kir ku bi heman hincetê rejima Esed pênc jin ji avahiyekê û di heman demê de bi tometa ku pêwendî bi zarokên xwe re dikirin di 25 meha borî de lê du mayê girtin. 6 jinên din jî li davera keferbatna di destpêka vê mehê de girtina.
گۆدار و شوپینەرێن مەی هێژا بەری ئەمنوچەیان خوا بێداوی بینن دووبارە ئەمێ سەرنوچیان بێنە بیرەوە. لە باژارێ هەکێنی ئەڵمانیایە ڕێخستنا لێبوورنە ناودەولەتی ئەمنستی دێ چالاکیەکیش بۆ ڕەواندی و گرتیên سووری دزندانên rejema Esed û PYD li dar bixe. İtîlafa Niştimaniya Opozisyona Sûriyê êrişa rejema Îranê li ser bingehên her du partiyên Rojhilatê Kurdistanê li Koya û li sêdarxistina welatiyên sivîl li Îranê bi tundî şermezar kir û got ku divê ew rejim sînorek jê re were dayîn. Yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava duh li Hewlêrê salvegera pêncemînî esaskarina xwe bi ahingekê li darxist. Hêzên Ewlehiya Rejema Sûriyê hejmarek sivîl girtin ji ber ku pêwendî li gel xizm û xwediyên xwe yên li Bakurî Sûriyê dikirin. Nûçeyên me bi dawî hatin, her şad û bextewar bin.